Onu aldırgılam, onu avesti alsın. Onu avestler alınsın. Emi bul aktağını bul kıldı, bayıdı. Probleması şarkı kaldı bizge. Yol ekibetinden karap getele. Hazır o şonda Zaporovka'ya alçaktaken ha. O kaçtı işte bir indele turatken zanyalar. Biliyorsun bu kızıl var bağırın. Onun kaziron kız boş gereken ha. Bağırın bir jatka. Dediğin ne kılıp ona tatına kayaklı bit bulalım. La attı işte ken. Kibeyle koydular. Sonra. O kaziron aşk gerek de çatağa. Reklamlarda alıp koydular. Biricini tot bulalım ha. Çekerek basın valla. Ну давай тогда он емес фасадный лондон, да? Он говорит. Он керевичок зачем? Он как-то открывает. Зачем трогать? Эти слифтер бар екен ар жагында. Да, фасад оңгойлон да. Я, могу ескі үйде тұрабы? Мына ескі үй бұлар шығып. Мына ескі үй. Цветтер цветтер өзгөрүп кетпеш үчүн QR код беле беребиз. Эми уларга тарап беребиз. Ошону эле элдерге үймө айтып койсо. Мынаны киргиздебиз. Навесин. Мына контейнер. Контейнер burası. Киргиз, мына навесин малдыр. Сегиздеп кетебиз. Сразу емес, да? Фасад оңдоп кетсин. Бир отоло. О виноградникти алгыла. Мухаммед. Evet, al. Көчөдө мурда эки четинде дарактар болгон да. Анан мына магазин торговый точкалар түшүп, бирден кырпатыш кылып, ошо акыры көчө токолдоп түштү. Ошого бир зеленый зона, анан мына дарактардын да түптөрүн андай суу ичпей турган го, мындай. До конца бетоноп салган да. Ушуларды эгер бир мүмкүнчүлүк болсо ушуну ачыш керек да, кайра дара эгишке түшпөчү. Өтө азайып кетти ушулда. Почти жок. Почти жок. Сейрек калган. Стройматериал. Күйөө дегенде айтсаңыз ооба дейт да, кайра 5 мүнөттөн кетсеңиз кайра чыгып коюп алышат да. Мону алыш керек болот экен да, чыгып кетти. Стихийный торговля болуп кетти. Ооба. Аны почта менен керек. Азыр мону ала бергиле пока. Мону алыла. Латок сакалмы? Айылда да мындай жол жок. Балдар. Карама аны. Месин биз латогун койдуруп кетебиз. Да. Этиген алдыргыла. Жарайсың. Так, значит, бул жерде в основном лоток и баг экен да. Ооба. Бакты сөз карап чыккыла, архитектор. Так, могу лестницаны могу капталдан киргизгиле. Ооба. Мындан да алабыз. Могу сетканы алганда могу каптал жагынан кирсин. Ажана подол. Мухаммед. Ой, Orada şutlarını alır mısın ha? обязательно. Tatlar kengir da. Yatat varken eniken. Bir toka latok menen bağ eken da. Мына просто мына козерогторун кыркып туруп эле. Эмне баардын бир облик кылыш керек экен да. Ар биринде ар кандай чыгып алып. Могу облик кылгыла. Могу причина эмесин кыркып туруп, наркыга эметип туруп, эксклюзив дейби. Эксклюзив. KG дейт. Ошо тет onun store менен монда бирдей кетсин. Так, мой вообще бардак болуп кетти. Так, мол камокторду моларды алып келген, Тротуарды Мо тротуардасың, тете качей. Бул жолу Карасуский немесиби? Ооба, ошондон. Ак буран үстүнө Бабарайма менен келип, ушундай менен анан чоң базарга кетет. Жаңы базарга. Хорошо, мону алгыла. Хорошо. Тротуарга чыгышып алып тур. Мону алынсын. Так. Дальше. Бул жерде общий снос караганбыз. Мону өзүңөр карап чыккыла, эме архитектор. Я. О, до конца эти көчөгө чейин молар алынсын, Алар бүт алынып. Так, молга чейин алып. Лестницасын киргиздиребиз мына. Так, лестницасын киргизиш керек. Алынгандан ар жак бошойт. Ооба.
Nazardan oluştursa. Nima, arxitekt. Foto. Qara mo'g'lar olgandan keyin leshsa mojana. Tamam. Qara, почти 120. 120 tarafga qo'shib qo'ydik. Так, Nazar qalbayta o. Dom salsın mı? Tatna kayken dom, ha? Да. Mынандай болсо курат Ha, тротуар bunday olsa lan. мындай жерден бир ход калтырып туруп калганын тазалатып ийип койсок болот мына жактан ооба. ар бир үйдүн тушунда өзүнө 4 метр 5 метр Ama bir daha bakacak, kara kıyı bütüşüp tutacaksınlar. Bir daha bakacak, kara. O da bu tutacaklar ne gereği var? Bu baştan başlar. Proşna tostsun, ay. Ulan kim, kaç firma? айтам шетим Ha? Muan tost durup, dualdı buzsun dağı. Stoykalarda koyup durup. Başta kayıp, kinik hemen tost koysun. Стаканса қойып алған. Так, вот это полнейший бардак. Бардак. Так, вот это baştan bunu büyük takarsan onu alırlar. Atılır. Sonra o vinogradnikte alıp emelerini daha başlayacak koçurursun. Sanma bak. Значит, böyle главное eme latok bile bak eken de. Bak. Söz yazdınız ha bunu erken. Baktарды қара. Беді қиыла тұрған бақтылы қалбапты уже ше. эгиш керек Егіш керек екен. Абай. Бақты беді қырқа тұрған бақтылы қалбапты. Тегіш керек екен бақты ше. Вот бизнес-хаус қайтыш керек. Вот бүт домны машиналары бар. Домны жителдер бардық. Айтыш керек. Оны үйді сатып алдағы жерге 2 этаж 3 этаж қылып паркинг құрдағы машинаны ал деш керек. Башқа айла жоқ. Эми бул актаны бул кылды, байыды, а проблемасы шаарга калды бизге. Ошол милletте айтыш керек. Мону үй сатып алдагы, могу жака паркинг кыл деп. 3 ярусту, 4 мынага ярусту эме кылсын, паркинг. Мо виноградникти алгыла. Бол, жай. Мынандай болуш керек да, балдар, мына. башына барып келеді ше О, башта бар болчу. ушундай эле алып кетебиз Бол, эме ким? Foto. Азамат, ушуну да кас алып кетебиз. Болду, бүттү. Bu buna подсказка бар екен, сіздің башыңа жетпей атты. Мына әке, қанша метр? 1,20 шығабы, 1,5 шығабы? 1,5. Все, ушу до конца кетіш керек. Все, бүтті, разговор окончен. Мына әке, қарама, бақ тегіліп тұрады, қатына қарап, пустыня болып қалды. Мына, подсказка сізге. Маларды, виноград алсын, жетілерді алсын. Мұхаммед, әме, кем? Бол, жай, шеф. Мына магазин молодецкий, қара мына. Не дейді? Старшоп. Старшоп премиум дейді. Мына қара, баш теткен бұл, қара. Гүлдер тегіп қойып тұр, бақтар тегіп қойып тұр. Шыда өзі баш жетіп айтыш керек қой, шыда жасаш керек қойып тұр, қара. Алғылам оған бардығын. Ушында архитекторыма чызып берсін, а? Линия. Нарқы бетінде, беркі бетінде аға. Прям срочно. О, как раз бақ тегер малда тегіп қалайлық. Қарам, о ескеріп бүтіп тұр, мұны алыш керек. Мұна қарам, оны барып қойып алған мұна. Мұна қарам. Мұны навес алынсын. Мұна қарам мұна. Мұна қарашы, мұнда соның болып бір қана кетмей. Әзіленген я. Қарау? Шыны қарау ойсын қарым мұнаке. Мұны алдырғылам, мұны навесті алсын мұна. Мұны навестер алынсын. Мұнларда қара мұна гүл бар екен мұна қазеленені. Көрдің бі мұна? Мұна виноградникті алғылар. Мұна қара мұна? Ема қиып салды. Мұна до конца кетіш керек мұна. Тәғашен до конца. До конца бақ гүл болуш керек. Мұна второстепенный кейін қарайыз. Главный қарайыз. Латоқ қойғанды бір тобыны бүтіріп кетішіміз керек екен, аматтан емені, мұнау. Баштан аяққа. Зеленый зона. Сразу бұзып, сразу латоқ қойғанды бұзып кетіш керек екен. Biz место қалтырып кетері, латок жасап, бұзып, меледі, асфальттан. Абай өзінде қылып кетері. Салам алейкум.
Ушул жерде биздин аймагыбыз башталат. Өзүңүз карап турганда бул жак шаар сүрөттө өзү эле көрүнүп турат. Ал жерде асфальттар, линиялар чыйылган. Биз жакка кыштактай болуп, айыл болгондо карап турат. Биз эми ушул чоң үмүтүбүз бар. Бул ушул жолду реконструкция болуп, биз да шаар кылышып калсак деген ойлорубуз бар. Освещение, асфальт, лоток, ирригация эч нерсе бизде эмес. Бүт эски калып кеткен. Адилет. Emeni жазам, ол көтөк болуңузду дейт, баш этек, тротуар, лоток, зеленая зона и освещение. Освещение вообще жок экен. Жок, бул жакта ошол боюнча калып кеткен. Анан бизде основном бул көчө улуу Курманжандовго деп энебиздин атынан коюлган. Мынабычы. Al bu da alçı. Ya. Kendi maşinerin için turad. Şu sizde oltat da tünümen işte oltat onlarca. Tünümen işteyse alsın. Eni алсын, аркы зданияда турат. Ey. Бүт зданиянын ени менен бер жагын бүт тазалап чыгабыз, баардыгы алсын. Ey. Ketigi store mu? Стор, контейнер алынат, навес алынат, могу шашлычный эмнесин салган, бүт тандырганды бүт алынат бер Ey. жагына. Ketigi restorandan emesi. Стор менен, Стор трактор менен. жокто бер жагына благоустройство кылабыз. İnvestörler böyle bunu. Ya ne bu Peter? Bunu aytабыз. Bütün üstüne batıracak. İşini karım. Uyattı. Sizin işiniz var. Yıldız bu oldu. Sizin cumhursunuz değil. Sağ ol. Bu video çözümlerini. Бул жердин баардыгы өзгөчө чейин жилой болгон да. Кийин эле мына оштун территориясы, карасын территориясы препрофилирование максат багытын өзгөрттү. Архитектура жасап берди, биз өзгөрттү. Бирок ошол мезгилде эле булар жанагы капуу жасап атканда шарттары бар да. Зеленый зонаны сактайм, жашылдарды көптөндүрөм деген. Мусор боюнча карайм. Анан жанагы рекламалар, шаардын эмесин жасап дизайн көп жасайм депчи. Ошолордун баарын эле биз эле карабайлыбы? Эгер шарттар аткарылбай турган болсо, анда кайрадан баштан үй кылып ал депчи андачы. Ошого келгенде эле өздөрү ошо шарттардын аткарылышына жоопкер болот. Oo, bunlar karım lan. Karım boya yok ki benim boya geçiyor. Zilyon zona boş gerek boş da bunlar karım. Zilyon zona boş gerek bile azam. Болчу керек болчу, тазалаш керек болчу, тазаны. Благоустройство, трактор турчу. Bunlar karaçı değil mi? Kızıldı. Karım bardakta. Kim karaç geldi? Hatta gelip o yesini aytıp koysa öyle alıp koyun diye dese falan öyle. Bunu alabыз. Yok, niye jasagan joksuz deyim. Ümit için jasagan joksuz. Бүгүн адат кой. Ha. Ona alış gerek buna. Kara kızıl niye oturarlar? Sen mutfadıyla böyle öğretmesin. Adam aç. Жөө берилген эмесми? Ha. Самоольный чыгып кетти. Документ берилбесин да. Аларды да түзүп Yok, самоольный çıksa штраф olmuyorsun abi. Var mı? Не смотришь что? Бизде архитектурда жок. Yok, штраф salmaysın mı? Kara. Ona zakatla geç gerekli mi? Kaça mı? Tamam. Тактап туруп баштан аяк көрсөтүп чыгабыз. Ekmetin ten. Aa. Kara var şey mi? Bunlar vinogradnikte al bulan. Öte bir yere tapşırma yapıyorlar. Жердин максат. Ya. Жерге тапшырма бердиңизби? He. 30 метр муниципалитет экен мына жакта. Жөн эле ээлеп турат экен. Ha. Магазин күйүп кеткен. Анан мына жер болсо, максаттык багыты түрдөн башка. Морозный сыр. Азыр мойка болот. Aha. Значит, нары жакка да чыгып алыптыр. Aha. Значит, бул жерде азыр мына автомекан жөнүнө алып койсо болот да. Себеби эртеге эмне жерге машиналарды коет, тротуардын баарын тосот, мойкага көчүп кетип калгандачы. Анан с нарушением иште болот. Максаттык багыты мойка. Бирок кызылчыктеги бар. Муну менчиктештирген экен. Ушул менен кошо алыптыр. Бирок мынаны иштеп, мынягын зеленый зона кылып койлушкан. Канализация. Көз коя салып Ya, oşanda anda ücretler böyle. Peki bizim yer mekan? Таркы 30 метр, узундугу биздин жер экен. Şu, peki anda musulası algılanda. Demek ki Өзүн обязательно этебиз. Ha. Эскертип берди. Кольцового чейин полный комплексно бир иштейбиз.
Buna koydun stol. Ооба. Hala Bir stol. jağın alıp ketiyoruz. Bir jağın alıp ketiyoruz. Buna kıraçma stol. Ama bu yüzden bu sırada. Hayır, ondan baştan takkan sayıda kaçar tazalağılar. Bu ona da algılar sıçrayın. жарайчы. Hadi çıktı. Jasın arasını içelim mi? Kim komandir? Alamas mı? Komandir batalyonu Mintan Fatmal Dönü uzmanı. Güzel. Hadi Jasın. Peçeli işte Jasın. Tak, bu sırt kaçırıp bir hemen adekte. O bir tarafa koyuyoruz ya. Kuzun kışında aldırıp sunoskandırdık. Tak. Hem hazır olmayan tegizdeyiz. Kasaplar kızı tegizdi, baktardı tegi, güldörü tegi, sonu bulmalı. Жарай var. Sunoska bergen. Tetigi magazinde meşahit var da. Onдағы sunoska berilген, paket çeçildi eken. İşte, moljet düşündünüz ha? Mağa, tak, srok исполнения kança günde bitirir? Tez aranın içinde bitirir ya. Dakansa fevralya. Sonun kılıp baktarı tegi, varçılar tegi, bacın arxitektor. Nimetli. Hem jardan belgilesiler, hem bu negizi bu bizden jumuşunu firgaçtır tarafından jasap koyuyorlar. Makul mu? Ha? Все. Давай, işinizi kılaveriz. Onu anlayam aldırtlar. Малмат берем ғой. Ya, alış gerekti. Bir ilez dayına kaldı. Nararda da uzun var öyle geometri. Al özün добровольно aldık. Aldırdı ama bir sene belirliyor da. Жарайчы. Hurmatlı жетекçiler, bir saat 20 polketi, 25 polketi, körü жүріп тұрмыз. Так, в целом жұмыс жақсы. Азыркы көрүп келген объектілер бойынша полностью әр служба өзүңөр жұмышыңарды жасагыла. Архитектор, основной сизди жұмышка өткен да. Таяқтан баштап полностью аяғына чейин эки бетинден зеленый зона, бактыгы боюнча bir предложение бериңиз. Лоток и зеленый зона. Так, мыйзамсыз чип кеткендердин баардыгын дастан сен. Орынбек, Çoğu, Орынбек. Жарайчы. Так, Толкан. Sen yaparsın ha. Çoğu barın atlarız. Жарайчы. Так, bugün полностью çenep предписаниені belgili ha. Освещение ha. Sen освещениесің bі? Bölüm başçısın ha. Şu sen ayıpsın da tamızdı ha. Так. Сатуңызға айтып Başka? Жұмыш в основном işledik eкен ha. ОМС, ГАСКО, архитектор, кадастр, УГД и МАП. Siz arxitektörle çok üstteniz. ГАСКО'nun makul var. O baştan başlayıp daha kansa. Hem Arvanski geçeyim, Навай көче öyle? Навай көче. Навай көче geçeyim, iki bet, полностью делегация. Жарайчы. Хорошо, жігіттер, давайте тогда. Bugün жұмыс бітті. Жуынып, saat 8:30-га жұмышта болдула. Қана жеке бата беріңіз. О мен баштаған істеріңіз алдырып шығарып жөніп аман есен алсам. Все, по домам, давайте.